Mehanička igračka Rubikova kocka osmišljena je prije više od 4 desetljeća. U doba kompjuterskih igara ova mozgalica proživljava drugu mladost. Prije oko godinu i pol dana ja sam ovu kocku prvi puta donio u školu. Broj kocki brzo se povećao. Zanimljiva igra postala im je svakodnevna navika. Ja imam oko šest kocki, on ima malo više jer on je naručio onu piramidu i ovu što se ovako okreće, znači njoj se bokovi okreću. Matematičari su izračunali da postoje nekoliko trilijuna kombinacija slaganja. Kocku je moguće složiti u 26 poteza, a ovim srednjoškolcima treba manje od 10 sekundi. Kad mi je dosadno uzmem kocku i za kompjuterom malo jer tamo štopan. Tamo miren vrijeme koliko mi treba i tako vježbam svaki dan. Početak nije bio nimalo lagan. Bilo je 3-4 dana sam slagao, pokušavao sam sastaviti, nisam nikako uspio, onda sam na internetu našao neki kao tutorial i ja sam tako uspio u 5-6 minuta. Prva kocka nastala je početkom 70-ih. Osmislio je mađarski kipar Erno Rubik prema kojem je i dobila ime. Dosta ljudi nikad je ne uspije složiti. Smatram da je mađarska kocka jedna odlična stvar koja razvija psihomotoričke osobine kod čovjeka i svakom bi je toplo preporučio. Što preporučuju i ova 3 srednjoškolca. Tvrde da uz još malo vježbe nisu daleko od rušenja svjetskog rekorda koje drži Australac Colin Burns. S trona ga mogu skinuti ako slože kocku u manje od 4,5 sekunde.